Openbaring 1 vers 7. Ok. Dat story 3 voor Jezus Christus. A soi que foi Jesus Christus. Van Jesus Christus is door deze. Dus ik ga dat bij hem. O story hem die nari. Dem staan in de zee moeten passeren is. So sama itaki de jasi Jesus Christus. Jesus Christus wa gees. Ana sono. Ana bisika na ima exo kleur abe. Awa yeye. Wat van de kruis na kruis? Wat is boekje? Kom op. Missa, denk je boe? If awa yeye, je zie door Christus. Dat van de boekje pot awa kruis. Oh, ako yeye fasi. Okay. Nou, dat die okay, missa. Aha. Okay. Ja, je bent ziek. Oké. Missa. En de kruis is aan een kruis. Dat ook dat Jezus Christus bij ons ziek. That's right. En if bij ons ziek missa. Dat ook dat ziek bij ons kleur. En bij ons fascify si doroi. Ah, weet die man. Missa sama bebe abiwe. Sama be pochu gwe ni safo. Wait man. Wasama sa pochu fondo ya ni gwe ni safo missa. A poti de casa ma fuga ni katibo a woko de cha saide da o kona o takiluku ya disha plas masaya Jesus Christus dinye a busanya au ko soyu ayu fasa ma sa poti gweni sa fu misayo feanti ana soya tu mano misa de baka ba la fi ko soya tu ti de kadu soyu awu tu kadu fu chaigiyo lezi digin verse 3 no Openbaring 1 vers 3. Blessed voor dat suma die ze de lees. De lees awu tu kadu an blessing lezi En dem this jaren dem woorden voor dat profetie tak dis. En horen dem staan in deze de schrift na ini. Because dat dem door elkaar. Atendo okaba misa fubaka maki wikino en fuko sabisa awu tu kadu taki want wa lees abu ko yaso a pastor ka bali wa moisu tipo kugi I jompo ifishiti da tegi wasani sui mas se fesa bita ka wali ai tegi au tegi daki Jesus Christus au meti mako fo lusu de baka ma fo wet na pu baka ma ni katibo da ne potide sama go ni katibo no ti missa makulu ku fa Christus esidore vers 13 biga 13 vers 13 en na miri voor dem sebi kandra tiki sauli si missa da chute kan mindi fu de sebi kandra tiki luku ma me kandra tiki de 1 2 3 4 5 6 7 to lesi masuma bede leki suma piki suma piki masaya Jesus Christus lesi disi be weni wa cross the leki ya futu if Christus ba bi wan cross missa ababi wan skino en as ki de ba bi wan clair lesi na wa go to cross the long to emboss away go to kabigo and asasa we ya so Christus ta go to bela away lesi hem hede na hem we weary be weti leki cartoon Christus we be weti ke cartoon e we be weti mama na weti we malisa biside kimbaka kulu ko sa ta kimo fini lesi hem hede na hem we weary be weti leki cartoon Christus we be weti ke cartoon sana structure of cartoon a structure of cartoon isabia cartoon moto te isa cartoon na bote ihale e ke sama wi aja gota to a kuswa so fasi te ihale ma so fasi sama wi so follow oh wakti isa biside kimbaka hem hede na hem we weary be weti leki cartoon is a structure van wie lees dat apisi en weti leki sneeuw one close to no mode weti dat dat Christus baby cartoon wie ik heb van mi sapo cha wie veso na save wie de Christus baby dit van mi sei la fu dat dat kina auto e sege mbaka hem hede na hem we weary be weti leki cartoon en weti leki sneeuw cruz wie lees godo en hem ai be de leki wa fa vlam Christus ai be lebi Christus baby lebi ai mama ya na lebi ai de jama ya blow ai baka man isabito Christus na esto na sa Christus bedu ame meke watato Christus me meke watato I wonder sabe da meke watato wento a meke watato wento okay ta Christus be di wento to ata meke watato we makuni sa wami kimeni sina sa ni kana feto first invest a buku buku na sa ni na verta vers 12 lees ja precies ja missa
Them eyes are the ready. Now winning. Christus lebi anga wei. Christus belo bina ke wei ma be dungu. That's right. Ana wa sondu te eding, ma wa sondu te edungu. Lesi openbaring in baka. Openbaring 1 vers 15. En dan voeten we de lekker van die kopro. Ja, zoals ik weet dat je missa dat je Christus voeten bij de vind ik kopo. Toch? Missa ik fai de amesi voeten. Als een kleur zijn voeten abi, anau abi, ifesho abi. A kleur voor Christus bij de vind ik kopo. Zo kleur af vind ik kopo missa. Baka man. Kopo ya. Ja to atu. Na sefi kleur vind ik kopo tiana. Bro, então, passei aqui. Easy. En dan voeten we de lekker van die kopro. Dat wat Christus bij de one brain man aan een cruise. Yes, right. Ah, baka man, maar lisi ko do kulu ku fabe baka. Lisi. Dit is dan weer brown naar die man om. Lisa evite ka a kopona beto. Dai bo me so kleur au bro. Evi bo ini wasan so kleur au bro. Baka. Christus futu be baka dat tot ke anang efesi be baka. Ababi cruise. Awa baka mato. That's right. Mas samana amaya. Sai de kimissa. Samana amaya so. No di ko sabia tu fa Jesus Christ sidore. Samana amaya. No, amasa de kiuya so. This na fa Jesus Christ sidore in a Bible. Fa beschrijven. Mas samana amaya. Diablo. Amaya Caesar Borgia. That's right. Aboy fu Pope Alexander. Abodia be de wa Batiman. Ja. Amaya be de wa Batiman. Nede teke beeld. Nede teke beeld missa. Nede teke beeld famane. De poche you eke Christus. Doe go in safu. Nede treke go in de casa ma fu dinya maya. No de baka te piki fu de casa ma fu dinya maya ngade. Iki wani. Iji, ma maya di bibiye. Amaya defole himself. That's right. If you back any kid and maya long como po. Makulu ko sama Christus ko gi abaka. Sama ide ki Christus ko gi missa. If Christus abaka mga krus wi. Sama ko gi. Give that. Ah, Matthew 5. Kulu ko sama Christus ko gi missa. A boek van Mattheus 15 vers 24. Maar we pikken dat. Je bent kom voor dem laat escapu. Voor de orde voor Israël. Nomo. Gado, Christus ko gi de laat escapu pa ko Israël. Sama de Israelite, de sama sa gwen kati bon asi. You are Israelite missa. Masa gado commander for you. Sama masa gado wani for you. Awani you free. Fire ko free missa. Wole lisa gado wani for you missa. So that they come point aso to missa. You wani fi sabi sa gado for work for you. Leke wan Israelite. Ya wan prince sa gonta po missa. Ma for a prince se chaye safe. Kimdati. Deuteronomy 10 verse 12. A boek van Deuteronomy 10 vers 12. No Israël. No Israël de baka manga de ingi, want de baka manga de ingi de pikip Israël. Koya so. Okay, want de godora so if lazy. Masa you gado commander you fudu. Sanka de commander you fudu lazy. Want if you afraid the master you gado. Umu fele gado avec Israël lazy. En voor waka na la hem pas. Waka de pacificado lazy. En voor lobby hem. En voor dini master you gado. Nanga you heri hati. En nanga you heri sili. Yes, gado wani fu holiday commander you gado. Kim temaki. You missa gado commander you holiday commander you gado. No. Je que uma prensa sa gonta po. Sa gado commander you fu do. Kim daqui. En Timotheus 2 vers 9. Voor jou gaan we missa. Is het diferent voor de prinses toch? Para de prinses se vê. Oh, de prinses tá por esse aqui. Não missa diz até que é uma princesa, eu do. Eu de. Mas cool. Eu é que é uma princesa. Mas você já que give Timothy. Bring it out. Ah, give Timothy você. Dá o badi. Ah. Ok. Vou ler já precisa que missa. Give 2 minutes, filho. 2 minutes. Lees dat hier. A boek van 1 Timotheus 2 vers 9. Dat schrijf je dem Uma. Dem Uma. De vrouw. Lees. Moet u weer krassi. Dit is een story dem ski. Yes, I want to go to this. Sai mudu.
Kapisiki. Yodwe. Emisi tama. Yodwe. Makolu ko sakadu komanderi Fransa sademwe. Kim dati. Deuteronomium. Buku bu Deuteronomium 20. Kadu so yuta kide uma sama mutapu de siki. Manga sade mutapu de siki. Please. Verse 5. Aha. Uma mutuweri no mutuweri cross. This is the man suma cross. Kadu takiwa frau wa uma amu ikosi this is the man suma kosi. Misasa wa man sama kosi. Ai. Sawa maiwe. Sawa uma mapwe. Efi sabi. Buku. Misa igona pen direct pa milobe. Buku. Misa lise jimbaka. Uma no mutuweri cross. This is the man suma cross. Sakado kaidu ya misa. Takwa fra amudusan. Kadu takiwa uma sama amuwe buku to. Okay, lisi dodo. Man suma cross. Our man no taweri cross. This is the uma. Kadu takiwa maseva amuwe kosi this is the fwa uma. Sawa kosi sawa uma amuwe sa fwa uma. Langa yapo moiko sikoto. To. Madache komandati kado komanderi de safu takija muwe buku. Bring it out. De muwe koto wajawa princess jade Israeli. Wait for up. Dodo misa. Kado yeyu. Anagimia takagigadu yodwe. Bring it out. Kado yeyu. Yamuwe buku. Yamuwe kosi say so yusiki. Inchaise fi santa. Because yawa pikif Israel. Christos kongi yu. Fufelusi yu komo penya kati. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.